God is good all the time. Elelele Atua, Taimi uma. Ia mumo te faatalofa atu, ma faafeiloai atu. I le paia ma le malo, le kalesia i ona tūlanga whaalupe. Ia meisa ai, wō ma e masani. Whai ona tātou whaitapo inga le nei tai au. Te watu foi le lima faatalofa i Samoa o poto. O lo ufofonga mai e upenga te whailangi. Ma lo le soifua moa, langi ma. Ai le i alu whaiwa le tātou tapo inga. Me masani lava le tātou i kalesia. Let's greet each other in the name of Jesus and tell one another that Jesus loves them, for the Bible tells us so. Whether this is your first time or 100th time, God has something for you today. Let's open our hearts and worship Him together this morning. Ia outou oli oli le li'i I le aunoa. O te toifai atu. Ia outou oli oli. Ia I lolo outou anga malu I tangata uma. Ua lata mai le li'i. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Rejoice is a reaction initiated by the impact of a moment shaking the soul. We rejoice for the unconditional love that has impacted our life tremendously. Forever grateful for the gift of life. Holy Spirit, our provider, tend to our needs as we place worship to Thee. In Jesus, our sovereign Lord, we pray.
O le oli ole a fua mai i le loto ua to ia i le alofa whaasoa le au fio. E peo ne i Paulo i le ala i tamaseko. I whape na ase langona o le nei tae au. Ua langa aile Faatuatua ele le nganga vivi i ma le faamalo. I lau whaitao ola i le malosi o lau fanau. A nganga pa ia le mātou to o manga sili. A fio mai ma te po o mātou loto ina i mausali i lau fia lo mātou faamoemoe. Tu maure vi inga i lau fia nei se yo i le whaavavau lava. Amene. O le vi inga o le atua pese lima. Pese lima o le a tatou vivi atu i le atua.
manatu o lea ua whaalele tia o le ainga o sa le vi le nei tae au. Le fo ua nofo alii o le atua. Le fo ua maalo le tu ofen nei tae au. Le ua momoli e tātou taitai. Laplapa o malo. Ai a tātou vātapu ia ma le atua le nei tae au. Te whatalofa atu pa ia o tātou sauniga. Wo mai masani a meise nisi o. Pai tātou whaitapu inga vatas. A meise sa mou poto. Whatalofa atu fo i lau sunga taitai nei tae au la sunga chaplain. Tae au manuia, tae au tutoa. Pa ia o le kalesia o le asiria i au maulunga. Pa ia e tau si vaatele taitai fono. Ai pui lau ftelenga tu malele ia te oe taitai ti akono. A wata ma whasawa langi lea. O lo wha me melo iai oe Etena fau. Le nita au tala le asisinga ia fionga i ti akono le nita au. O lo maualunga, o lo tu masina le lofa maleanga leo le atua. E amata mai lava ele. Tamato ina, tina ngā luenga se yo o lava ni nofo ialo. Pa pea le au whainga luenga tofia le atua. O lo wha alele malu te tonu stato e kalesia. Sa asia ta mamu tina matua. E le tina ia flora. Ma le tina malo lo ia malu a papa. Lo iai pele anga leo le atua e le au sinsina stato e kalesia. Sa asia ta te ifono mulon fatua e mese laulau a fono. O lo manuia. Asia le fionga te ti akono. Mulon fatua e mese ia fionga ti akono. O lo iai leanga leo le atua. Tara fia fo nei tae au. Nisi o fanau. Sa iai tono ai o ngase. Ia lea o toe whairoai maa inga i fia. Ma le alofa o le atua. Iai fo nisi o lo fa pena pea o na tawivi ma tong fitinga. Tono ai o ngase. Le nei vaitau o le malulu. Iai fo inisi o tamamtina o le whaiona o mai. Ia ona le malulu o tau. Le ase feʻau le awhiangai mta tau nei aso. Ia alu ma le anganga o le atua. Pa u se fatu le. Ia manuia le tātou sauninga le nei tae au. Soifua ono Yesu. Amen. Aftai whamalo I lau a fionga ti akono ia soria. Wale aluenga mai ea e ale la sisinga tangata tatou ekalesia. Whaftai senga ti akono tatono o se aluenga le whaingofi ai ona loto whamaoni I tau valaauga. E ale lenei vainga taua le tatou ekalesia. Whaftai I e pē le alofa ma le anga leo le atua. I whamanuia atu ia te o tau. This task that our deacons do in our churches, a very special task, I believe that is divinely appointed by God. It's a task where they go out and visit members of our church and those who are sick and ill can't make it to church because of dealing with ailments. It is important that the deacon visit them and bring it to our attention so that we may keep them in our prayers. And speaking of praying, I have our layman Osa. He will lead us in prayer this morning. Le sunga lawa o ia Osa, lea o le ataitaia tātou e ala I le tarusanga, tātou ifo ma le tatalo I le atua. Tātou whanatala tātou I lumo le atua ia tātou tarusanga le nei tae au. Maia, sia tātou tatalo. Le atua lo mātou tamā o I le langi. O le atua o le alofa. O le atua o le anga lenei. O le atua o lo mātou wola. O le atua o lo mātou malosi.
Ao le mātou atua fo i lea pito sili o na lata mai a te i mātou. Mātou te whaane ne eina la lau a fio, mātou te vi ia lau a fio. Ina ia mawhai o na mātou whaafo i atu le vi inga o le whaafitai, o le faamanu, o le vi inga. A wai ono mea ma te tau le vi inga e fo i lau a fio. Ne tua lo mātou tama. Ina o tatala pui o le maunga i pa ia. Se i ulu fale lau fanau faatuatua. A wao le maunga lea mātou te o mai e whaasanga e i o mātou mata. O na o mai ai leo so mātou malosi, ma so mātou iloa, i feʻau ma ngā luenga. Tau a mata fo i o lenei fo i tai au. Le tua lo mātou tama. Wa e whaafonga ina i lenei tai au. Au la mātou anganga wa whaafitai mo mātou loto a vivi. Ngā luenga lau au auna ti a kono. O ngā luenga i le whaingo fie, lo lātou whai pito la au. E a lea si asina o le mautonu loto. Ia wa tala fia ai le nei tai au. Le se tala o mātou whalongo ina e whanoa noa ai mātou au se tala e taria ngatai la mātou whalongo. Wana o tala o le oli, tala o le fia. E vi ia ai o ele tua lo mātou tama. Manuia o mātou mātua whaaleanganga. Lo whapenao no mātou valaai o no nisi o fuafuanga. Whalanga mai o lau e kaelesia, tamao le kaelesia i lantou whongtanga. Ma wa tala lo whapenao na vai lutitusa lo mātou malosi, ma le manuia mai lau o fio. A o tina, ma tamā mātutu o le mātou e kaelesia, o lava ia mātou fanau. O e sai tonu o maota ngase, maota o sulfainga. Ia aile ngata fo i lea. O nisi o mātou tamama tina whaafea ngai matala ngā vai. Lo lātou malosi wale atoa lo lātou si ngata. Wala ina mātou le mafuta i le nei taio. O le vi inga ma le whaafitai e fo ia i lau a fio. O ana le se inoa lau a fio. O na o se foe whae e le tau so mātou faamoemoe. O le ala le nao le mātou o mai le nei taio. Si o mātou tau valaau ma tau whono. Yo mātou te langona whaatasi, mātou te sā ili lau a fio. O lau a fio e manuia ai mea uma. O le whaalele ngā fulu a lau e kaelesia le nei tai au. Lau auna o le taitai, o leo o lo a vea ma taitai o le nei tai. Whaafitai le atua o lo whaatupu ina pia le malosi. Ia wā lava le tautuaina o le feʻau ma le ngā luenga. Le ngata i lea o ta mā, o tina mātutua o lau e kaelesia o mātou mātua malolo. Lau au whai ngā luenga, whai feʻau mō lātou whalitua, o mō lātou whalitua. O le vi inga le fo i lau o fio le atua. O alo whapena au nao e lango maluina mea uma. Mātou whaafitai te tonu le nei whale o mātou whaatasi ai. Ta mao lau e kālesia. Fionga le taitai whono ma le laulau. Fionga le taitai ti a kono. Ai le ngata e leo ta iulu o la uma o lau e kālesia. Le mātou anganga whaafitai le nei tai au. Le li e. Se oi e ai mātou wa e manatu mai ai. Oi e ai mātou wa e manatu mai ai. Le tele ma le anoa noa i o lo walofa. Wa mātou ma whau le mātou wala usu le nei tai au. E le whaingo fie le malulu o le tai au. Ai mātou te langona ina le mawhana whana o mātou tino. Ono lo i ai pea lau tau singa. E malutia ai le soifua mo lo mātou wola le atua lo mātou tama. Mātou te whaafitai. Longo le nei le tala i tu e fio le nei la lolangi. Oina mātou whaalongo ina le mātau o mālo le sā i lingo le pule ma le malosi, le pawa. Ai mātou te whaafitai le atua isi o mātou nei lava. I tu o le nei la lolangi o mātou no nofo ai. Lo i ailo wanga le leima lo walofa. Le malanga le maliu ma le oti. I la tau le eise mea no nofo ai o fia ai ma fia feinu. A le antua lo mātou ta mai te le o whaamativa ina pea i mātou le mātou au nanga. Tau tua lau feʻau ma lau ngā luenga. I le tino nei, ai whaasirisili e ai le anganga e taito lua pea mo i mātou. Mātou whaafitai le atua. Alua lau tala le leifo i le nei a sa i whatawhai tau langa e fia. I tupu maola, tele ani anganga e whaolaina. Ia e ale feʻau ma le ngā luenga le atua lo mātou tama. Mātou whaafitai le ale li e. Te le aise meo e whaamativa ina ai mātou.
Le se meo e whaapopole ina ai mātou. E uia, ono le malanga le maliu ma le oti, tonu tau a ingo lau e kalesia. Ia le tua, le se o mātou e tū ma te te. Le se o mātou e whaia so mātou loto. Na o lau a fio a e te pule tūtasi, le soifua mo le mātou wola. E wa mātou wola e le nei soifuanga ma le ola. Wa umana e whatatia le ala fua ma le ala tu. Mātou te ola o le mātou iunga lava o le oti. Wa o lau a fio na e whaia le fuafuanga o mea uma. Ia le ala lau le mātou whaafitai le nei tai au. Oro e whaatupu ina pere ma whanawhana i e o lo whanoa noa ono le malanga le maliu ma le oti. O lo e whaaloto te tele ina pere. Ia e maua i pere vi inga ma le whaafitai e fo i atu i lau fio. Mātou whaafitai le atua i le nei tai au. Le mātalasi, ma lo wanga le lei e whaahali pere mo i mātou. Ao le mātou whaafitai siri, ono le maamoe na e saunia. Le maamoe na e saunia o le mātou tongi ola leo le taulanga. Le atua lo mātou tamā, pa ngā le tele o lo walofa, pa ngā lo wanga le lei i a te i mātou. Na e se mea o mātou taui na ailo walofa ma lo wanga le lei. Leli e, o i mātou wā o se whanau anga salama le sise i o. Ai a mātou mawhau iau mea rofa fo ai fua ia te i mātou. O lo wanganga pa ia o le mātou fisoso ani sili. Lau tusi pa ia se i o mātou whaitau ma mana mai. A o le maamoe na e saunia. Whai lea matongi ola i le soifua mo le mātou ola. Mātou tele i whale ola i le nei tai au. Le mātou i fonga le li ia o e sila fia. Se o le i fonga e palapala e le elea e po ngā i lau whaafonga ma lau sila sila. Oi mātou o tangata anga sala. Oi mātou o tangata sise. Tofu ai mātou ma le ingoa. Tofu foi mātou mo mātou whale tonu. Ei Taimi le li ia wa mātou ola ai le ola wa mātou sa ili lava iso mātou malosi. Sa ili so mātou poto. Sa ili so mātou wiloa. Mātou whalango lango a i mea mātou te mawhaia. Awa mātou le fesili i lau a fia. Ele Taimi o mātou whaia o mātou whaai unga. Pupu o mātou loto i mea whaamalia i nai o mātou manau. O mātou le whaia o mātou tiu te mawhaiva. O le mātou wola na ofo i nātu i lau feʻau malau ngārue. Mātou valaau le li ia lo tātou wāwha whenga iai. O lo mātou si i pēle tāi lo tātou wāwha whenga iai. Se ai mātou le tele o Taimi. Ai mātou te o atu ma le loto maualalo le li ia. Liu alo mai au fonga ia te mātou. Whamangalo o mātou se. Mātou valaau i lau fio. O e o lo whai mātou mo lātou fili. O e o lo feita mai ia te mātou. Ia mātou maua le loto le whawhemangalo i le li ie. A o e fwoi o lo alo lofa maanga le lei mai. Ia whapena o na tau iatu. Tau iatu e lo lava nganga pa ia. Fesoa soani ni o mātou vai vainga. Fesoa soani so mātou wola wale ato atoa i le tātou wāwha whenga iai. Lo mātou wola na ofo mō lau feʻau malau ngā ruenga. Tofu ai mātou ma tiute. Tofu i mātou ma tō whinga wa e. Tofu i mātou te ngā lulue. Mātou le wha maoni. Ale mātou tau whono ma le tawala au le ni tae au. Le li i. Wha mangalo le mātou i whonga. Na ui mangalo me uma. Ina o maliu a lo mātou ali o Yesu ke riso i lungo le sātau. Malingi lo na toto ma sausawina. Ina ia ma mama ma ngalo ai a mātou wangsala. Na mātou whātou e senga le lili. Lau lava a fio na e fetalai. Iei lava se mea mātou te mana na oi. Mātou valaau matu i tu i atu na e te tala mai leo. E si la fia le nei tae au ma lo mātou faamoemoe. O mātou mai amoro mātou ngao, mātou o mai ma le mativa, mātou o mai ma le leai o se mea. E na mātou urufale mai mo le mātou loto faatuatua. O lau a fio e te faatumu ina le mātou utu i le anganga. Au mai ale file mui o mātou loto, si o mātou whaia ai le nei tapua inga i le tonu, ma le faamaoni atu i a te oe, le mātou vi inga. Faamanuia e te tonu o lau e kalesia nei o le Etena fo. Faamanuia i o mātou mātua whaaleanganga mātou te leo whaitaulanga whaatasi.
ono nisi o fuafuanga o lau e kalesia. Ta mao le e kalesia. Ia anga le lei la o fio. Ia pui mamalutia lo la ua soifua. Ai le ngata I leo ta mao le kalesia mo lo lato faamoemoe. Ia iai lo wanga le lei. Maua lo lato malosi. Ia to faa mai la ua fio. Manatu malangono. Tino ai la to fongutanga wa se alu ilumo la e kalesia ina ia tupu maola ni nganga se tele tautuaina feʻau malangalu fa manuia ita mama tina ma tutua la e kalesia o matou tina wa matou le faitalo sanga matapu inga ile nei taau ono le malosi wale ato le malosi wa si ngata matou talo le li pa yatu pa ifo pa iane lau faamalo longa yo latou tino maua lo latou malosi ai le ngata I leo na ia matou fanau maua tala sai tonu maota ngase e wa tulaʻi maua malolo ave o latou moega maua toe foʻi aiga matou valaau le liie faapenao na iai lou aga lelei ma lou filemu matou tatalo foi e faamanuia lau ekalesia o le Etena fou tamā o le ekalesia ngata I leo fanau o ulunga Alii taitoʻatasi o aiga taitoʻatasi o lau ekalesia faapenao na iai lou aga lelei le atua lo matou tua tupu pea lo matou ola fegalegaleaʻi ma le fetausiaʻi matou maua le ola fealofani paua lea o lau fetalaiga e teleʻia fio I le lagi ia o matou nonofo o fealofani le alii auga lenā o le matou faamoemoe ma le matou savaliga o lenei foʻi tausaga ia matou maua le nofo fealofani ma loto atu e faia lau feʻau ma laugaluega faamanuia le atua I tamā ma tinā ai le ngata I leo lau au faigaluega tamā malolo ma le faletua suga I alii fai feʻau latou faletua ma auaiga faamanuia I lii aʻoaʻo mo latou auaiga taʻitaʻifono ma le laulau taʻitaʻi tiakono sega o tiakono mafutaga tinā tupulaga talavou le aʻoga o sa faapenao na iai lou aga lenei lau au fai pese ma le galuega le faigofie faamanuia ia ai latou aua pea lo latou loto I le galuega ia latou faia ma le agaga o le filemu faalagolago I lou agaga paia o le matou fesoasoani sili le alii matou tatalo I lenei taeao le lau taʻitaʻi lau auauna le ai se poto le ai se atamai le ai se malosi ae faalagolago ai I lou agaga paia matou te mafaia ai mea ua oina filonia le matou tapuaiga ese ai lanu magagana ae matou te talitonu le alii o lou lava agaga paia e faamalamalama faaofigofia I finagalo ma loto lau feʻau ma le galuega o le upu taumolimoli o lenei aso maua I pea se viiga o laufi o matou tatalo le alii faamanuia I le lalolagi atoa faamanuia I taʻitaʻi o lenei atonuu o matou nonofo ai ia iai lou filemu auani o latou saʻili so latou poto ma so latou atamai tau o lau afio e lafo ai faamoemoega e manuia ai mea uma mamaua ai le filemu o tonu o lenei lalolagi matou tatalo o le alii taulumaga ma fuafuaga ma le matou savaliga o lenei foʻi tausaga le alii matou te valaau I lau afio oe lava e matou te mafaia ai mea uma faamanuia I lau ekalesia faamanuia I lau pulega I Las Vegas nei e auauna I te tonu o lenei pulega ia iai ou manuia maua lo latou malosi o nisi foʻi o fuafuaga taufai o lenei foʻi vaiaso e o loo faimalaga atu ma faimalaga mai ia iai lou aga lelei tamā faamanuia iā Samoa ua matou faitapuaʻiga I lenei taeao fuafuaga o aiga fuafuaga I talagavai ia faapenao na iai lou aga lelei ma lou filemu ia malutia o lo matou ola mo lo latou soifua I ou aʻao aga lelei le atua lo matou tama matou valaau lenei taeao ia o se taimi foʻi a matou tatala lau tusi e paia sia matou faitau ma faalogologo ia le alii ia maua so matou faalumaga lelei o lenei taeao lou fagia lau taitaʻi matou te atu ma le ngaongao ma le mativa ma le leai faatumu e lau afio la matou
Ia maua i le vi inga o la ua fio le atua lo mātou tama. O mātou te talo ia le li ie. E le atoa le au auna. E one i upu e onge i manatu. Ai mātou te whaalango i loa nganga pa ia. O le mātou whesoa soa ni sidiria. Faamanuia le mātou tapuaina. Ia whaasusu uina e la ua fio loa nganga pa ia. Ia tonu ma sao ai mea umba mātou te whia. Mana tuana yo mātou ainga. Lo fata oto lia i maota o ngasi. Ia iai pea lau tau singa i ta mā pensione. Ngata i leo ti a kono. E iai lo file mu ma lau fa malo longa ia te ilatu. Mātou te talo ia leali ie. Fatasi ai ma le te talo lilo le tangata lava ia. E tuuina atu e whaia iai lo fina ngalo. A e leo o mātou loto. Ono o Yesu a mātou wole ma valaau atua i nei. Amen. I want to thank Layman Yaosa for leading us in prayer. This guy is an amazing guy. And I believe wholeheartedly that he's been gifted with two different personalities, being a comedian and being a true servant of God. When it comes to doing the work of the Lord, very genuine. But when he want to make people laugh, he's real good at that. So may God bless you, Osa, and your wife and your family. Pese o sauniga au fai pese salau se fulu matasi.
tuspaia. Tusi moa mai le whengainga fau. Tusi na faatuatua le, tusi faitau aso. Ma taio, lona matapu e tonu. O lea tatou faitau, lafu iai, i le whaiupu Atua. The Gospel according to Matthew. We're going to read responsively from verse 1 to verse 17. The whole chapter 3. Whaafonga mai le awhionga pa ia o le tātou tua. O ona po ia na sau ai Ioane le papatiso. Tala i atu i le vau o Iutaia. Awa o ia lava lenei na whai mai ai le perfecta o Isaia. O whapea mai. O le leo le ua langa i le vau. I nā teo ia o tau le ala o le Alii. I e wha sao o na ala. Ona o atu ai lea ia te ia Jerusalema, ma Iutaia uma, Atua ma li tu uma o Yeritana. Wana i lo atu le au Farisaio ma le au Satukaio, e to o tele ua mai i Lana papisonga. Ono i e whape atu ai lea ia te ilatou. Fanau a ngata feʻau. O ai ea ua o whaari atu ia te o tou, ia sola ese le to asa atali. Awa fo nei o tou manatu e whapea ifo i o tou loto. O apara amo, o ia o lo mātou tamā. Awa o te whai atu ia te o tou, e mawhaia lava i le atua o na faatuapuina mai i nei maa na fanau, ni fanau ma apara amo. O au nei, o te papatiso atu ia te otori le vai ina ia salamo, ai peitai, o le muli mai e siri o ia te au. E lea o ngā u ona tau ave i ona se vai. O ia lea na te papatiso ina atu ia te otou i lea nganga pa ia male afi. Ona maliu atu ai leo Yesu mai kalaya i Yoritana ia Ioane. Ia papatiso ina ai e ia. Tale atu Yesu ia te ia. Tu mai nei pea ia. Awa e whapea ona tatau ia te i tatou. Ona whatau nu uina o mea tonu uma. Whaitau pea. In those days, John the Baptist came, preaching in the desert of Judea and saying, repent,
repent, for the kingdom of heaven is near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. Afiaunga ia leo le Atua. O loo a mata mataio mtaupu e tautu. I le whaupunga o ona pō ia. O se whaupunga pupu, ai au fi aile le tusa i le tolu sifuru tausanga. O nei tausanga e whaatino aile soifuanga o Yesu. Ai lei a mataina in lona ministry. O tausanga tausi ai o ia i Nasareta. Ma e tale tonu sango lue o ia i le tūlangi o Karalaia. So Matthew passes over those years, those 30 years quickly, because before Jesus' ministry, he first introduces a central figure of Jesus' ministry, and this is John the Baptist. So Matthew tells us simply that John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. John was about 6 months older than Jesus and was related to him by blood. And they were cousins. Ole mea sili ona taua. Sa filifilia faapitoa o ia ele atua. Mo se ngaluenga patino. John the Baptist was divinely appointed by God for a specific task. Tonu ole mafu anga lea o tau fia Yesu le paptisoina o ia Ioane. So Jesus knew this already, that John was there for a specific task. Ole manatu au tu o lenei aso. Lea sa faatuatua le tusi faitau asu. E faapea. O Taimi e Manino ai. A moment of clarity. O Taimi e Manino ai. O le fesota inga le nei manatu au tu. Ma le matau upu e tolu fai upu mumua fa angata le fai upu sifulu malfitu. Lea sa tatou faitauina le. E iei le theological significance ma oi mau. Taltone au ngā fo le nei feʻau o lo ia aumaia. A wala tatou savalinga umi le nei tausanga fau. The truth of the matter is, we cannot fully inherit or receive salvation unless we truly repent. Now I know we read 1 through 17, the whole chapter, but I'm going to just focus on one word here today. And that word is repent. As we begin our journey into this new year, we must start our days as Christians with a moment of clarity. O Taimi e Manino ai. O le Taimi lea e ave se ai le pogisa. Ave ese ai le ola tauaso faleanganga. Ona longona lea le sala momoli lea. Ua manino le vaai le tangata i le mea moni. Ma ua ia i lo ai le tatau na sui ai le olanga tuai. Mai le olanga fau. O le mea tonu lava lea lo faamatala ina ai le sala momoni i le mataupu lea tonu. Matayo. One of the tasks of a taulelea in our Samoan culture
in preparing a feast in back of Aumu is husking a coconut. The outer brown husk is removed first. Then the hard shell is cracked open. The white coconut flesh is removed using a coconut scraper, or what we call in Samoan, le ausalo. The grated coconut is used for making coconut cream. This process is what I'm about to do with this word repent. Ole salamo o lona winga. Ia iloa oe maau se tangatang sala. Ia talia ma iloa auang sala. Ia tautino atu ile atua o taang sala. Ma whai ai loa se filifilinga mautinoa e le liu ese mai ai. O le fatu tonu lea o sala momoli. Repentance means recognizing that you and I are sinners. Acknowledging our sin and confessing it to God. Then when making, and then after that you make a deliberate decision to turn away from it. That is the heart of repentance. For example, peo se faataitainga. E pe yoane le baptiso. O se faailo lapatai emo ilungo le awale tele. O lo tu siai. Ua faale tonu le ala lau papa iluma. Le liu nei. John the Baptist is like a flashing detour sign on a highway that reads, bridge out, bridge broken, turn now. The moment of clarity comes when the driver realizes, if I keep going this way, I will get into a bad accident. Amen? Turn now. Repentance. See, repentance is not feeling bad that you missed a sign earlier. It is actually turning the wheel and making a complete U-turn now. O le salamo e amata I le vaai manino. O le nei feʻau o se Taimi o le Manino mo Israelu. Mo auga tupulanga sa faalangolango tangata I o latou tupuanga. I tūmaanga faale lotu mai faulinga I fafo. Ai wa ave se Ioane nei mea uma ma au mai le manino aumaia le manino ua lata mai le malo le atua e moni le faamisinonga e tatau ona saunia loto o le sala mo le Taimi le e vaai moni ai le tangata ia te ia lava lava I luma o le atua e le o le mea sa ia manatu ai o ia ai o le mea moni lava the truth o le whaiupu fitu sa I o le sfulu o le manino e whai loa mai ai le saunga le mu le moni saunga le mu pepelo ina wo mai le au farisaio ma le au satukaya na whapea atu Ioane
Awane o tau whapea ifo. Ia te o tau lava. O apero amalo mātou ta mā. Se feʻau whaingatā. A o se feʻau e aumaia ai le manino moni. Whaari ai Ioane e le mawhai e le tupuanga. E le mawhai e tūlanga wha le lotu. Po le manatu e a mio ai oe lava. Ona faaaoina se tasi. Can't. O le salamo e tupu pea I lo le tangata e le mawhai ona faaaoina o ia I lona tupuanga. O le salamo e tupu pea I lo le tangata e le lava lona tapua I atu. O le salamo e tupu pea I lo le tangata e le lava lona amio le lei. Na mio falkeriso. Yes. O le Taimi e Manino ai. E tau atu I suinga. A le na o le longona. Fetalai o ane. Ia o tau fua mai fua tusa ma le salamo. O le Taimi o le Manino e le ngata I le iloa. Ai e tau atu I suinga moni. E lena o le salamo pe langona le whano noa. Ai o le liliu o le aulanga Atua. I le mātai o tolu o le manino na tau atu ai. I tau tinonga o anga sala. Papti songa e whaali ai le suinga. Masa ma se olanga usui e lona I tu o loo a ngai ai. A whai e le ai se suinga. E le I moni le salamo. I'm gonna say that again. A whai e le ai se suinga. Constant, persistent change. E le moni le salamo. Le papatisonga o Yesu o le Taimi sili o le Manino. Ina ua papatiso, ina Yesu na tupu se mea mataina e, na matala le langi. Na fio ifo le anganga paia. Na fetalai mai le atua le tamā, o lo alo pele lea, ua o fia iai. O le Taimi sili lea o le Taimi Manino ai mo I lātou umasa iai. Whaaria le atua o Yesu o le Mesia moni. Le tupu lea na folauaina Ioane. O le salamo o se Taimi o le Manino e taitai atu ai se o langa usuia. So, I le mta upu lava lea e tautu. E a o ina ai tatou uma. A tatou malama le loto o le winga o le ola salamomoni. E manino le vaai I le ansala. E manino le vaai I le malo le atua. E manino foi le vaai I a Yesu. O Yesu o le Mesia. O Yesu o le whaola. O Yesu o le mafua anga lea. O tātou mou ai le awanoa. Tātou te salamo moni lumo le atua soifua. O le salamo o le Taimi lea. O whaamalama ai le atua tātou loto. Ina ia tātou ilo ai tātou lava I le mea moni. I loa manino Yesu. Ma I loa ai le e mawhai ona tū maupea I le tūlanga sa I ai mua. Jesus does not stand above sinners. He stands with them. This points forward to the cross. You see, repentance meets grace
when Jesus steps in our mess. Not because he needs it, but because we do. You see, repentance is not just a rinse, like you rinse a dish. It's a renovation. John says, I baptize you with water, rinse. But he said that Jesus will baptize you with the Holy Spirit and fire, renovation. Our response, trust, gratitude, and obedience. In summary, repentance means a decisive inner transformation that results in a changed life as we turn from sin and realign ourselves with Jesus Christ, because his kingdom is arriving. Children of God, we start off this new year with a bunch of new things to do in life and new changes in life so we can become a better person or a better Christian. But what we need to understand and realize and recognize that first, we are sinners, right? And then second, that Jesus is our Savior, and through Jesus we can repent. That makes sense? So since we are sinners, we do sin every day. So repentance is an ongoing process. Each day we sin, but we also, as Christians, should repent with all of our mind, heart, and soul. Pese o sauniga o pese.
talo mo foai faafetai tele le atua ona o le tele o faamanuiaga ano aʻi o faamanuiaga ua faamanuiaina ai o matou i aso faisoo auau faamanuiaga matou mo ai lenei foaʻi vaivai foaʻi le atoatoa lea matou toi foaʻi iā te oe lenei tulā peitaʻi ane le atua o se foaʻi e lē augā pe a lē faapaʻiaina lenei seleti matou ole atu i laofio faapaʻiaina faamanuia lenei selegi foaʻi taulaga faatasi ai mo matou tagata atoa auā le faalauteleina lau feʻau ma lau galuega i le matou ekalesia nei le matou tatalo lea a le soafa iesu amene. Good morning, church. Good morning, church. Yeah, fesili. Mata fia foi o lenei tatou. Ua fasafua le lofo ke wiso. Natu foi leo ua melosia le tau le mautonu. Fafonga le loto. Ia le feʻau taua na momoli. Mana maina lana auauna. Sunga le fai feʻau. Ia auale folauga amata o lenei tausaga faafeiloai le agalelei o le tua ia o Samoa ma lau faafogaga ia luga pea uleʻea ia ua foi se tautua Etena fou ia le ua mafai ona tatou tapuaʻi faatasi i le tua moli le agaga o le faafetai ia i lona alofa ma lona agalelei ma le ifua mai lenei taeao fou ia le agalelei o le tua aua le asisinga le tiakono ia se foi le matagofia o le faamoemoe amata o lenei tausaga ia le agalelei o le tua ia le faatauvā moli le gaga faafetai e lausuga le faifeʻau auā le feʻau tāua o lenei aso faamālo fai o le faiva le faigofia le galuega ia taitoloina le gaga paia le ua faafoga Samoa mase Etena fou ia galuega fitaetuga i ai lausuga le faifeʻau malo faafetai talo le nuu ia ia maua pea lou malosi ia auā le tauemeina o le tatou ekalesia o tuua e tatou matua le galuega faamālo faafetai lausuga le faifeʻau le faigofia faiva ai maua pea le oloa tele maua le malosi faasisili le gaga ia auā le galuega ma fegai ai lenei vaitau malo faafetai o se faasisilaga mo tiakono ia ua failoa mai laulau ia amanatu atu le tatou saoga lea auā le faamoemoe a le pulega ia le nei masina sisilana le tatou page ia auā le faamoemoe ia e maise foʻi le tatou snack bar faamālo faafetai faamalosi ia le tua lenei aso mo na toega faafetai Ia, ua tu leo ta Manino. A foi le agalelei o le atua ua mai le siunga o tātou faamoemoe o tātou tapuaʻiga. A o tātou lafoga mo lenei aso. E mas foi nei mea fiafolafol atu. Lo ngā soro mai pera agalelei o le tausiga o le galuega. E le tausiga o le tātou matua tonu o le galuega. O te alii suesue, ono se lau 5 tālā, momoni ua tongiola, 2 se lau tālā. Tinaia flora fusia se lau tālā, tia se meatu se lau tālā, fia vai summer se lau tālā. Mauaire tasi le afe se lau 5 tālā, mo lenei aso faafetai tele. Tātou taulanga, o le tomatoina se lau tālā, o le tautalatu tolu se 4 tālā. Ai lau tuna to whaiono 5 tālā, o le leo e whaas furono tālā le son nafi, ma wat se lau wats fu tālā o tātou taulanga.
Tatou sene. Marangaluenga, matoina, lua salau 5 tala, toni lau tala, salau tala, Folauga Tupuola, 5 tala, malai fao siolo osa, 4 tala, mapsua, sauvao, 5 tala, pio paulu, 3 tala, sfolasa itaiao, 3 tala, o tia mamae, salau 3 tala, o mne tau talatu, 3 tala, ia auto lua vasa, 4 tala, filo itumua, maluia, 4 tala, lua tasi tuitele, 2 tala, tiai usemeatu, 2 tala, kele singa tango, 5 tala, tero misalefua, 3 tala, tinanga luenga, Doris te whaiono, 5 tala, whaleralofa fuimono, 2 tala, Lilvanu lua vasa, 5 tala, Manani lua vasa, 5 tala, Mana tua le ali lua vasa, 5 tala, se pina pulu mat fanau, 3 tala, Faatupunu mole peai, tu whaiono 5 tala, whaftai. Ailau Junior, tu whaiono 2 tala, Jasmine Folalo, 10 tala, Anderson Leia Fa, 10 tala. Tanela Sia Opo, Pepiu 10 tala, Naomi Fanga, 2 tala, Utolo Fanga, 5 tala, Lupe Fanga, 5 tala. Tanya and Hurricane, $20 for your offering, thank you. Topi Panama, 2 tala. Larry Matiana Tuyala, 5 tala. Daina Lutu, Fuimaono, Selau tala. Carolyn Snyder, 5 tala, Faaftai. Jane, 2 tala, Faaftai. Mau e tātou sene o le aso nei tō, tasi le afe, tōru Selau, 5 tala. Ia, Faaftai tele le, tātou ngaluenga, Faaftai mo la fulafonga o le nei fui ngā solonga o ngaluenga amata o tausanga, ia, tuta le vaa o tausanga tuai, ia le fofa ngā solo le nei tausanga fou, Faaftai tele le anga le leima le 5 foa, ia wata to ngaluenga, maiso faasolonga o la fulafonga o ni vai tau, faamanatu atu tātou taulanga, ia, fa ngā solo tātou taulanga, mantua le wori o li mai taulanga o le, taulanga tele, o mei, ia le o atu ia mei, ia ua, tongi maa fo tātou taulanga, ia ua whaalanga mai le tunu i whainga taulanga, o tātou e kale sia ni tausanga. Ia, tanga ia e lau putini, i le whaasolonga fo ngā ruenga o niwa yaso, o le asor tātou whono mua mua o le ni tausanga o le ni maasina, whaatatia i fo i fuafuanga o le numanga o le ni tausanga, le tātou e kālesia, tālo tuai le mamaro tātou e kālesia, a ingam tā whale, ia maisi o taitai o la la, ia peo ni whaala wilo atu, ia o tātou whono le nei, ia whaatatia ina mo tā upu a war tātou ngā luenga mo le nei tausanga. Ia so atu le malanganga vai vai, ia nisi mo tā upu, ia o whaala wilo atu i rungo le tātou i tūlau, ia o le nei aso whaafatai tele, le wha malosi, ia le ngalei o le atua, tātou tofi, whaafatai mo le upu, wha malosi, a manuia le atua i fuafuanga o le nei aso, sa patu le li, manuia foi le atua to sea na i tātou mātua, ngā luenga o na fuafuanga le kālesia, tātou tāpai foi, stei mo ruma, no nā ngale lei, ia manuia telele, nei vai a so i fuafuanga i whenga i tātou nuu, ia mola uawa tele, whaafatai. Whaafatai, tātou e kalesia, whaamalosi mai nei tai au, i lava le. Mai lava se malu lulu tau, a o le nganga o le tangata, mawhanawhana le lofumaleanga leo le atua, leo tātou poto tonu lona manu manu. Awili inga i le atua, e ala le nei sauniga. Whaafatai lau whai pese, tau whamaoni, nā waenga tau ale, tāpo inga maa ngai ale, siu fong whaalonga siu fonga maadie. It's probably because of my brother Osa, awesome voice. Thank you for your work. Whaafatai fo ile, fionga ti a kono, so lia man ainga, tua, mule teu ina le wharsa, wha mātango fia a tili aile,
I tātou sauniga nei tai au, i whamanui atu le atua, i ate o tau, tātou whaiu i le tatalo. I e whamanuia mai le li i ate o tau, ma pui pui i ate o tau ma tātou uma. I e whaamalama mai le li lona whonga i ate o tau, me ianga le lei mai i ate o tau ma tātou uma. I e whaali liu mai le atua lona silfanga, i ate o tau ma whai mai i ate o tau ma tātou uma le file mu. I e iai pēr mai o tau ma tātou uma le alofa sili ese o le atua le tama. Le alofa tunoa o le tātou ali o Yesu Keriso. E mal mafutanga le motosia ma le ngangpa ia. Nei aso uma se i o i le whaavavau lava. Amene.